Yebo mama ngiyalizwa lithi kuthiwa angizwisisi into yeni kuthiwa kusikhipha imali eyani kuthiwa ngama$5 oncedo baba. uncedo Uncedo. Umntanami ulabantwana abangusikisi. Kathesi uzithwele futhi. So wamithizwa mba mntanami sho ungaze ubuze khona. hayi kubuza phela kuzwisa mama phela ngathiwa kulama donations sifuna ukwazi ukuthi into yakho iyenzwe umonakalo kumbe umuntu uyabekholisa ukuthi sikuzwisise khona luncedo mntanami asomonakalo luncedo kunceda thina esizihawulelayo esingalakho iswele zonke ziki mama kubekeni kuhle ukuthi thina abantwana abangezwayo hayi angazi labo mama ukuthi likuthethe njani hayi ayisikuthi kabezwa ayisikuthi abezwa abantwana vele bonke banjalo ayisikuthi ukuthi kuyaqala kuyagcina ngami futhi phela kade ezanti yabona ukuthi singakwenza khona omunye uzabona ukuthi umntwana kobani uchayela izimali uzahambe edop vele ozeleyo bavele bakhona uyikho ukutsho nje bavele bakhona so bathe bayafikela kimi kodwa isigaba sonke laba bakhona so bathi bakhangela babona umumu wangikhona ukuthi hayi awuhambi bangibuza futhi ukuthi khona phela esigabeni nguwe wedwa yini ngathi ayisimi ngedwa banengi abantwana lezakhamizi ziningi ziyakubona uhlupho lukhona la kwezinye indawo uhlupho lukhona balukhangile bathi hayithi sikhethe ukuthi sizoqala khona la so lapha banika umlando ukuthi linahamba nikhulume lezakhamizi hayi funa ukuthi ngizwisise phela mama ukuthi bona nje abantu abalibonisile bathe thina sidonate sizakhamizi kumbe bona bayidona hayi lina zakhamuzi sincedane sincedane uhlelo vele yikuthi ukunceda bazathi sebebuya labo kodwa sebebonile thina esigabeni umasingcedisana yikho phela ngisho namhlanje sizoncedisa yini nathi kusisa kanjani yawe kusisa sizakuya ngoba nje bana sebekhiphile yini bona hayi kuthe uyabuya so mele ukuthi imali hayi usendleleni angazi ukuthi yena ukhuphani so lapha lingasuka lapha lihamba imizi ngemizi mntanami kodwa futhi saphela abantwana bazivikele mama kodwa lokho siyakubona bo mama ngaphandle kwakho umntwana akazivikele kasoze ngoba kade singakuvumela khona ke esigabeni nanti lingayenza kokanto okwenza kana kwamanye amazwi kuthiwa umuntu olabantwana bayahola mama kuyaba yicrash asiyo crash bakithi hayi lapha sengikhuluma nje iqiniso bafundiswa but umntwana akazivikele uyazivikela kwehlule mntanami kwehlule kodwa vele kulezinye indawo ukuthi uyakhutha ugatsha hayi kunjalo iqiniso njalo umuntu ozeleyo kade unabantwana yini lawo hayi ukuthi ngale kufike yini la ngizamkubeka kube singavana asivumeli ukuthi apho umntwana but umuntu ovumayo ebuchapheni babantwana athi uncedo lelo likuchapha yikho engikhuluma phela ukuthi asikwenzeni ngendlela right lapha mina sikuthi ngilwisana lakho lokho zwana mntanami kathesi bagcwele edorobheni ngaphi la ngapha abangaboniyo awufika ubanike siyabanika mama lapha ibuchapha bona kuyafana nalokho ibuchapha bona ukuthi umama kaza kamkhuze yini emntwaneni lokuqala yini waba kambe sho udubo ngathi ngilukhangele vele osesiswini ngo7 number 7 kathi zakuthini i-team yebhora umntwana isiphiwe sivela ngizwile mama ngizabuya la dola lami ngizabuya ngibhalise idola libhaliswa sesiqale sabuzwa hayi kuzwanana mama hayi ukuthi abantu abazwisisana aluba bakalazelo engikhala ikuzwanana i-communication engikhala i-communication akana wesa umuntu oyindoda umhelo kawazi vele kawazi